Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xana i mani n'winyi wa Gaza ke? Gagash u ri n'winyi wa Gaza hi yena na Benny Mayengani the president. Namuntlha hi siku ra vu-9 Khotavuxika ka lembe ra 2023 Gagash u fika vekela postara laha na yena nga ta va a ri kona eka ntirho wa ku tlangela siku ra vantshwa, kasi na Benny Mayengani the president va ta va ri kona eka ntirho lowuwani. U heleke tipost leyi ku tsala leswaku ri kahlekahle ka Gaza hi mina na president ku ri hi ndlela yihi ta tenga ndhaku sweswi pfumelani ku it's us. Ndzi nga vula leswaku ri u vula hikuva loko a languta eka tlhelo ra tigigi leswaku ri Benny Mayengani the president loko swi fika eka tigigi ndzi nga vula leswaku ri va famba emahlweni, kasi na yena loko swi fika eka ku fambisa tigigi na ku va a kondletela tigigi ndzi nga vula leswaku ri na yena u famba emahlweni hi mhaka ku loko ho languta tigigi leti Gagash a kumekaka karhi a ti kondletela hi xitalo ti fika ti humelela. Se hikokwalaho ka sweswo ndzi vona ingaku hi swona swi endlaka leswaku ri Gagash a vula leswaku ri la ka Gaza hi yena na president lava va nga khoma Gaza. Ku hundza eka yaleyo hi voni namuntlha va Khalanga Productions va fika va humesa postara laha va kombisaka leswaku ri va ta va karhi va lonja EP ya vona, naswona xiyimbeleri Mr Post va rhambiwile eka ntirho lowuwani. Hi ta tsundzuka leswaku ri ku ve na hoyi a hi khale ngopfu eka ntirho wa ku tlanga siku ra ku velekiwa ka Gagash lowu endleriwa ePitori eKara Lounge laha Mr Post a va nga rhambiwanga, naswona ku vi na swivilelo swo tala leswaku ri hikokwalaho ka yini Mr Post va nga rhambiwi. Se Khalanga tanihi ku hi yena loyi a sponsora ntirho lowuya wa Gagash eka ntirho wa ku va ku ya lonjiwa EP ya vona u swi kotile ku va a rhamba Mr Post. Leswi ndzi vonaka ingaku swi ta vheta swi ya miyeta milomo na swivilelo leswi a swi ri kona leswaku ri hikokwalaho ka yini Mr Post va nga rhambiwanga eka ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash mfana wa Power. Se ndzi vona ingaku va Khalanga Productions va swi kota ku va va endla leswaku vuxaka bya vona exikarhi ka tinqambi hinkwato byi kumeka byi va kahle. Leswi hi avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa malume.